ariko we ngutekereza ngo mana we muri uyu mwanya turimo tugiye guhamagara urukundo rw'Imana. Papa, duhamagara urukundo rw'Imana ruze mu mitima yacu. Umuntu wegere mugenzi wawe ube nk'umuhobera uvuge ngo mbe ngikomanga sanganirwa n'urukundo rw'Imana. Nawe wicaye amaze turamye muri ayo magambo gusa wagiye gushya ngikomanga sanganirwa izo mbabazi zirampobera. Ngikomanga sanganirwa izo mbabazi zirampobera. Nuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo avuga zirampobera. Ziti ngwino usange ndakubabariye. Nishimye cyane ariko ndatangaye uko wabuze umunsi n'umwe wo kwegera gusa ngo umuheze uko ufite muri wewe. Ntabwo navuze bano bantu bari hano, navuze ngo nawe wicaye ni igikorwa cyo kuramya Imana. Uhaguruka aho uri nushaka umukozi w'ikiganza twagiye ngikomanga sanganirwa izo mbabazi zirampobera. Ngikomanga sanganirwa izo mbabazi zirampobera. hagarara nkubwire tugeze kuri etape ya kabiri, tituragera no kuri etape ya gatatu. Turacyari ko duhamagara Imana ngo imitima yacu wa mitima yacu yuzuyemo agahinda we gahinda sohoka mu mitima yacu, gahinda sohoka mu mitima yacu. Subira uvuge gutyo duhobere rimwe niturangiza twumva Imana. Ngikomanga sanganirwa izo mbabazi zirampobera. Karindwi icura ibihumbi byinshi ndakubabarire. Ngikomanga sanganirwa izo mbabazi zirampobera. Karindwi icura ibihumbi byinshi ndakubabarire. Zamura icyubahiro shima, zamura icyubahiro shima. Muzi ko hari abantu bagira ibibazo no mu mwijima rutuma ndiri kubimenya nibwo kumanywa daruri nijoro amarira agatemba rumara ubwoba rutuma ndiri kubimenya mu mwijima Bwana asifiwe. Haleluya. Hano hepfo nanezero cyane. Uko sawa Mungu wangu mchana usiku, uko sawa tu. Safarini ukuniacha majaribuni, umenishika mkono. Uko sawa Mungu wangu mchana usiku, wewe uko sawa.
sawa sawa. imitima we imitima yacu iradamarara twiragagishaza ndahiraba rahiye ubwo bari shamba mw'ishyamba kirira tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tuje gutamba ibitambo byishimye urwibutso ko yadutahuye zamanura inanga nicare nirimbe amagare marema natimba cenizu yanjye tuzakorera Uwiteka amazi tunyotewe tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye ibitambo byishimye nubwo baba baswa ntibazayoba nubwo yaba umwana muto azagera abagezi nubwo baba baswa ntibazayoba nubwo yaba umwana muto azagera abagezi nubwo baba baswa ntibazayoba nubwo yaba tuzamurira Imana ibiganza abagezi nubwo baba baswa ntibazayoba nubwo yaba umwana muto azagera abagezi nubwo baba baswa ntibazayoba nubwo yaba umwana muto azagerayo abagezi nubwo baba baswa nubwo yaba umwana muto azagerayo inzira y'ukuri ukwizera uwabo abagezi nubwo baba baswa ntibazayoba nubwo yaba umwana muto azagerayo abagezi nubwo baba baswa ntibazayoba nubwo yaba waduko inzira y'ukuri Twinjiza mu bwami bw'ijuru
turacyariyo. Ndio. Ninde mucuranzi uzi batumiye Imana iguheza umugisha ko turagabanya gusa kugira ngo umuntu wese adomeho abantu bose ntabwo ari ukuvuga hari Moses arahari fataho kandi uregeresha wumvishe Mose ngaho uregera twagiye mwumve mbabwire aya makuru rero Mwoza muri cyubahiro cy'Imana Mwoza muri cyubahiro cy'Imana ikibazo abantu bagira tuza turamya tutahaye twumva icarico tugasirimba tutarumva icarico Imana ishimwe cyane Imana himbazwa cyane mwumve mbabwire aya majambo Imana ni imwe Imana data igihe Imana iremye umuntu ngo yabaje gutekereza iravuga ngo sukundi Imana ko ndi mwiza cyane kandi nkaba meze neza nzoguma mbi Imana gusa jenyine ngo iravuga ngo reka tureme umuntu mu shusho yacu ariko ngo ico gihe yari kumwe n'abamarayika ngo bakaza bayireba tibigeze bayifasha kurema Imana ngo iratekereza aramwitangire ngo iravuga ngo reka tureme umuntu ngo ase natwe amere nkatwe Imana jewe muntu ushusho yayo iyo Mana igiruwa agaciro jewe muntu ushusho yayo iyo Mana igiruwa agaciro. Haleluya. Nimara zoza ndeba uwo muntu ariko Imana izituganye n'abarahiye Imana yavuze yonyine yivugiye ati tigerageza wereke ko ndi Imana ifasha kugamara imigisha ubura uyikwiza iyi mbaraga z'abantu zigeraho zidashobora Uwiteka yerekana mu bushobozi bwose. Haleluya. Imana sifiwe Imana iravuga ngo umuntu ase natwe amere nkatwe kandi nubwo azoburaho gatoya ariko azoba ameze nkatwe amaze Imana irema umuntu umeze nk'uyu mudamu irema umuntu umeze nkanje irema umuntu umeze nk'uyu mudamu irema umuntu umeze nk'uyu mugabo irema umuntu umeze nk'uyu musore amaze ngo iramwitegereza pastor mbaraza imushira muri Edeni ngo iravuga ngo harimo ibintu byose wakenera turamera ibyishimo wuzuye turamera umunezero wuzuye turamera umunezero wuzuye turamera ibyishimo wuzuye turamera umunezero wuzuye Jehova Rafa ni wewe Mana twizeye Jehova Rafa ni wewe Mana twizeye turamera ibyishimo wuzuye turamera umunezero wuzuye. Haleluya. Umva rero Imana ngo imane kumurema ese turi kumwe ndamanigisha bari hano nicara ayo niyo makuru y'ibindi bikoze tutekerezaga ngo ndababwira ngo bagende Imana ngo imare iravuga ngo uyu muntu naremye usa gutya mwiza uko yari yaremye amoko yose ngo imushira muri Edeni amaze ngo ikamwitegereza mu gitondo ngo no kumugoroba mu mafu ya nimusi Imana ngo ikazi kamureba igasanga Adamu na Eva ko baraseka ariko barevera Adamu na Eva muri Edeni bakaza bavuganya ngo se uyu munsi turagike Eva akabwira Adamu ngo genda uce hariya uyu munsi ni za orange gusa uyu munsi ni pome uyu munsi turajya ibindi amaze mu ijuru Imana ngo ikanezera Imana ngo ikareba kandi kuramya nico gihe kwatangiye ngo kwatangiye umuntu yareba ngo agatangira ndababwira ngo kuramya kwiza gutangirira mu mutima Adamu ngo akabwira umugore wiwe aramubwira ngo Eva we Imana nizo ziza uzoza umenyaga dore Imana we waje nyuma newe gandabizi nabayeho ndi jenyine none tugira data uba mu ijuru kandi azoza dutembereza aza dusura tubizi asa ngo izumva kandi aza n'imirindi ye nkayumva
twoza tugira gute ngo bakaza bakira Imana muri Edeni. Kuramya kwa mbere kwatangiriye kwa mbere Eva na Adamu ngo bamabemera babwira Imana ngo Mana uzaza udusura uko bikeneye natwe tuzoza twumva. Amaze Satani arabagaragaza twihuse ngo abakoresha penalty bagicaha. Imana iravuga ngo kubera mukozi k'icaha timukindamije kandi iminwa yanyu tiyoba ikivuga sinobatemberera titwonavugana. Amaze ngo irabata ariko nyuma ngo baje kwiyunga muri ayo makuru. Umva icyo nkubwiye, Imana ikavuga ngo Mana we, iravuga ngo Adamu na Eva we, iyo mwakoreye hari ngo babyara abana Kayini na Abeli bama batangira kuramya babwira ngo twebwe twakoze icyaha, ariko ba data nimuzoza mubona kimwe icyo mu matungo yanyu muze mutangira Imana. Imana ishimwe cyane. Muzamura icyubahiro cy'Imana, muzamura icyubahiro cy'Imana, muzamura icyubahiro cy'Imana. Maze ngo Imana ngo irabatoneshe. Nashatse kukubwira ngo umunsi uzotekereza ko hariho Imana ikomeye mu mutima wawe, kuramya no guhimbaza ntitugiye kwigisha umwanya wagiye ngo nukwemera neza ibiri mu mutima wawe Yusu, ugafata ibintu wabitse mu mutima wawe, ibyo tuzi Imana yakoze n'ibyo tutazi, ukavuga ngo connection yo bigeza mu mutima w'Imana nuko no kwizera Imana. Ngo wamara kubifata mu mutima, Imana ngo izikora ngo ukabisuka imbere y'Imana. Imana ikavuga ngo ndatangaye mwijabe haba umuntu umeze kuriya. Imana ntizireba akanwa mbabwire, habe nubwo wovuga kuri ruga igihumbi, ariko udafite urukundo muri wewe nizera. Kuramya Imana ntizireba ibyo tuvugira ku kanwa, izireba ibyo twahaye imitima yacu, ibyo dutekereza indani. Baba, kuramya Imana si iryo jwi Imana yaguhaye, ni umutima uzuva mu iryo jwi. Umucya kabiri, kuramya Imana ni umutima uzuvuga ibyo ukora. Imana yagukuye kure biri uzuvuga. Imana ntizireba iryo jwi n'iriya miziki, izireba ariko ko babaza bakonesa ko nawe kure. Imana ikavuga ngo uyu muntu arangabije ndahwereye. Yose urabizi ko Imana yagukuye kure, urabizi ko Imana ikomeye, urabizi ko Imana ikomeye. Umunsi umwe turarangije kuvana umunsi w'ubwoko bwa Isiraheli ngo buravuga ngo noneho Mose we, kubera ko tuvugana n'Imana twasenge uyu mugoroba dukeneye kuvugana nawe nayo kubona. Imana kubwira Mose aramubwira ngo Mana we, abo bantu bakeneye kumbona, ibande bakeneye umvaga amakuru rero. Imana irababwira ngo mwombona abo bantu bakeneye kumbona ni bande. Imana ngo ibwire Mose ngo ijambo rya mbere kuvuga ngo tubonane nabo, bazoba baje kundamya, bazoza gutanga audience. Nzatanga audience iyo abantu baje kundamya, sinzapfa gutanga audience. Icya kabiri, sinzampeza abantu bafite ubucafu bwo mu mutima no mu mibiri. Arababwira ngo mugende mufate iminsi 2 ngo mwiyirize ku musozi wa Sinayi, habaye igitangaza. Ndakubwira Imana yababwira ngo mugende mwiyirize mufate iminsi 2 ngo kandi ntimuke, ngo mwiyirize ngo icyo mukora. Imana igweze umugisha ngo iyo minsi 2 ngo muwaze mumesa amahuzu. Ayewe turi mukuza imbere y'Imana n'ibirato bihabinuka. Imana iravuga ngo mumese amahuzu iminsi 2 imuyanike imvura nigwa musubire mwanike. Siko birivuga, ariko ko ndakubwira ko Imana yababwiye ngo bamese nuko batari bafite menshi, bari bafite makeya, ariko Imana iravuga ngo bonseruka imbere bagiye kundamya na buriya bucafu, amaze abantu ngo baramesa. Bwira mugenzi wawe ngo baramesa. Baramesa. Bagira gute? Baramesa. Bagira gute? Baramesa. Isabune mu maduka bamaramwo. Ko ndashaka kubabwira, iyo ugiye kuramya Imana uba witeguye no guhura n'Imana. Umutima wawe uramije Imana tuyibone, tuhaye uramye. Kandi nicyo tugiye gukora. Ngo barababwira ngo mumese iminsi 2 mwiyeze imyenda, mwiyeze no mu mitima. Imana ishimwe cyane. Imana yacu Imana ikivuze irababwira ngo mwiyeze ku mubiri no ku mutima, ngo baramesa. Ibwira Mose iramubwira ngo Mose we, ngiye kukubwira amakuru, ayo makuru nkubwira, ariko ijambo rya mbere bari abantu bose ruka imbere. Aramubwira ngo ubanze ushireho ibariyeri ngo yo ku musozi wa Sinayi,
ngo umuntu nazoza yikandagiraho ngo habe nubwo ari inyamaswa ngo ntimukaza mumwegera ngo mumukozeho n'urutoke ngo muzoba mumutera amabuye apfe kandi ngo mutamukozeho. Wumva gusa iyo aho ntabwo ari ukubonana n'Imana, aho ni bariyeri gusa yari yo kuvuga ngo uje hariya. Ariko ndatangaye, ibariyeri yo kuvuga gusa ngo uzogeraho Imana iza kuza, ngo nukandagira ku rubibi gusa hano ngo wamufa. Inka yawe ngo nikandagira ngo ntibayegere ya migwi iyo ngiyo kandi ntibayikoreho, iborera iyo ngiyo. Amazi Imana irababwira ngo mwumve gakuramye ico mbashaka kubabwira. Iyo watayarishije umutima ngo uraramye Imana, Imana uzuyibona gutya. Imana ngo ku musozi wa Sinayi ibwira Mose ngo Mose naje nzoza ngo mu gicu gifatanyije ngo nimara kubwira amakuru, ariko ngo ubwira abo bantu ngo bamare kumesa mu ihema baranika ngo bamare barambara. Amazi Imana iravuga ngo aho muzamubwira ngo nzapfa kuza guca yuko mwasaze ngo mwombona nabahaye Mose. Nababwiye mu gitondo abatwari kumwe muri Esaya igice cya 6 biravuga ngo umwaka Uziya yapfuyemo ngo ninde Esaya ngo abona umwami, ngo abona Imana yicaye ku ntebe, ngo abona abaserafi ngo kandi ngo bari benshi, ngo kandi umuserafi ngo yari afite amababa abiri ngo 6, ngo amwe bakayakingiriza mu maso, ngo ayandi bakayagurukisha, ngo ayandi bakapfuka ibirenge. Uzi ico byari bivuze? Byari bivuze ngo Imana irera titwoyirebesha y'amaso, kandi abo ni abamarayika babayeho Imana ihayiremo. Mwoza muri cubahiro c'Imana. Haleluya. Abo ni ababayeho Imana ihayirema. Revera amazi Imana irababwira ngo mwakeneye kumbona, amaze ngo umunsi wa 3 ariko nza ntangaza jewe muntu mu shusho yayo iyo Mana ngiru agaciro. Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije irandema. Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije irandema. Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije irandema. Ibumba mu butaka ipana umwuka mpumeka kugira ngo jewe nyihima jewe muntu mu shusho yayo iyo Mana ingiru twaramwe mu shusho y'Imana rurema ibyo yari mu twaramwe mu shusho y'Imana rurema ibyo yari mu yayo. Ese turi kumwe ko ndababwira iki tuba turamye Imana tukayihimbaza nuko twaremwe mu shusho itangaje. Amaze ngo umunsi wa 3 munyumve neza, umunsi wa 3 Imana iravuga ngo mwumve konza za pastor. Imana iravuga mwumve delegation y'Imana, mwumve korte uteye ubwoba. Ndakurahiye umunsi wohura n'Imana nyamana, apana Imana wabwiwe, Imana wabonye mugahura. Habe nubwo gusa twaza tureba iri koti nambaye noza ndikubita gutya abantu bose bakagwa hasi, ubwiza bwasigaye gusa ku Mana. Ayo makuru mwari muyazi. Amaze ngo Imana umunsi wa 3 amaze ngo umuriro uraka ngo Sinayi, umusozi wa Sinayi, ngo abantu bari bakambitse hasi. Umva kuramya n'Imana ngo bama bitegura ngo tugiye kubonana n'Imana. Ngo baraza ngo barashika Imana ngo irabihorera. Amaze ngo ibanza kohereza Imana sizivuga. Amaze ngo wa musozi wa Sinayi umusozi ngo wamutangira kugira guke, umusozi ngo uratigita hejuru mu karango ngo ikaza ucumba umwotsi. Abantu amaze ngo imirabyo itarigeze kubaho yamihinduka guke, inkuba ikaza imanuka iyindi ikayisubirira. Amaze ngo abantu bama barigitira mu mahembe jewe muntu mu shusho yayo jewe muntu Oh
reka mbabwiye inkuba ngo zirakubita umugore akaza abaza umwana mwihemba papa we ibi ni ibiki byabaye iyi niyo mana twavuze Kofi ntabwo ari twavuze ngo tukene kubona iyo y'inkuba ngo bashaka Mose ngo arababwira ngo umva amakuru we umva Imana amaze ngo Imana ngo muri cya gicu ngo gifatanye Imana ntiziza mu kavuyo ndakurahiye Imana yo mu ijuru nimba ivuga n'uyu mugoroba iravuga twatuje iravuga ducecetse ariko ubu nyine hashobora kuza imirabyo n'inkuba uko ngo niko kwirabya ngo mwabwo kubwira Mose ngo Mana wodukundira Mose we ukagenda mukavuga nibyo muza muvugana nayo tudahari Yusu tudahari Mose barababwira ati dore Mana we dore ngababa kera batangiye kuvuga ngo ibi ni ibiki wohereje ngo Mose Imana ngo iramubwira ngo Mose nkunda papa biramubwira ngo zamuka hano ku musozi umva hari zamuka ku musozi ngwereke ibigiye kuba hari Mose ngo aragenda Imana ngo iramubwira ariko novuga ngo uyu mugoro titwosimba gucyo ngo nimara Imana izi kongorere icyari kikugoye igihambure bidaga Imana giyo uvuga uyu mugoroba kubera ko Imana itoza ngo tuyibone fizike mango kagira Imana timoreka ngo duhamagare ubwiza bw'Imana hano hasi duhamagare ubwiza bw'Imana he muzamure dutereza haleluya dutereza haleluya ndio ariko yemewe vuga gatoya papa twaremwe mu shusho Imana rurema reka dutangire gusina no nitumara duhamagara Imana imaze kurema byose Imana imaze iradema Imana imaze kurema byose Imana imaze iradema imbumba mu butaka ipana umwuka pumeka kugira ngo jewe nyihimbaze jewe muntu mushusho yayo iyo Mana twaramya tutuzibiganza yeme tuzamura amaboko ku bwa Yesu nitumara dusenga Imana n'ukuri ako kantu twaremwe mu shusho ibyo byari mu jewe muntu bivuga izina ryawe jewe mbabazi uvuga izina ryawe uvuga izina ryawe jewe ndagara shusho yayo twaremwe mu shusho turagushimiye Kristo mwana w'Imana trimele lo kira lo la landi karila lo farie triwaili mali la lila lo karila varia mali lamble kle tinga ili veili la lo garila lo matani merie zimli landa karaubul mekle trida angluma karila lila voria ini kerive Kristo mwana w'Imana we alo
melila lila yo sai mi pai mai li korie tinga landa kandulu merigerie sramili la longaria trangulu mekiva ini perie tinga tangulu makadila loba ini predele gerie zumlenglekle triperi la longa caribe sumlinga ngamlo korigeli landa gaini me mana ya chwe sinajabari hamwe cyubahiro mu izina rya Yesu amen. Imana ishimwe cyane. Tuvuge kandi ko kurangira Imana reka mbabazi iki kibazo ni kanisa ryose ubushake bw'Imana ku mwana w'umuntu ni iki? Hari uwo bimenya icyo Imana itwifuzaho ikikeneye kubona bidagara ni igiki? Icyo ni kimwe ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyo Imana ngo ikeneye cyane kuri buri muntu wese ngo nukwishima iteka. Umvaga ayo makuru kandi ngo uzoza wishima uri ku kiriyo, wishime bakwirukanye mu kazi, wishime umukobwa wawe yatwaye inda, wishime umuhungu wawe yateye inda, wishime byagenze nabi, wishime bagufashe mu ijosi, wishime bishe abana bawe. Icyo ni ikizame gikomenda barahiye ijambo ry'Imana. Hari ibintu bizokomera hari iravuga bidaga ngo twishime iteka, ngo dusenge ubudasiba mu bibaho byose, ngo duhore tugira gutya. Uko niko kuramya Imana gukwiriye. Tayandi makuru ntabwo turamya Imana ngo kuko yaduhaye akazi, ntabwo ndamya Imana ngo kuko yampaye imodoka, ntabwo ndamya Imana ngo kuko yampaye abana. Nza ndamya Imana kuko yandemye mu shusho yayo kandi igampeza agaciro, ikabona ko ngomba kuruta inyamaswa zo mu mazi, hariya ibiti byo tituvuze. Umva amakuru gahari kofi ntabwo ari Imana igituma gusidera abakofi mu gitondo kandi muze mureka. Nicyo gituma abantu bazakureba ngo suriya we ngo kuri yanejejwe niki, ngo kera niki kimunejeje. Habe no mu rugo basanga batariye ngo se kuriya ngo karaseka ngo n'ibintu byamubayeho. Uzi icyo Bibiri ivuga? Bibiri iravuga gusa mwishime iteka musenga udasiba mu bibaho byose muhore mwishimye iboni Imana ishaka. Ntabwo Imana ikeneye ngo uze kutubwira ko wabyaye amahasha n'ibindi. Ayo ni amakuru yawe uzubwira abanyogosenge n'abo mu muryango. Imana ikeneye ngo uzuvuge gusa ngo ndanezerewe kuko naremwe mu shusho y'Imana. Ayandi makuru hawe tuzanira ni addition, ibyo ni ibyawe kofi. Ayo ni ayandi makuru yawe, ariko kuramya Imana nyako umutima wawe uzushiramo ukavuga ngo habe nubwo tutajya, habe nubwo abana banje bamaze icumweru bagisombe, ariko watsinze Satani. Haleluya. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza no mu mwijima rutuma ndiri kubimenya nibwo kumanywa daruri nijoro amarira agatemba tumara ubwoba rutuma ndiri kubimenya Bwana sifiwe. Haleluya. Hano hepfo mwanezero cyane. Amen. Cyangwa twagiye mu basore hariya cyane muratakara ko turavuga gusa ngo kumenya ko Imana yaturemye mu shusho yayo tukabiheza agaciro. Apana tubivuga habe nubwo tutobiririmba hano bakecu, habe nubwo waba uteka isombe mu gikoni ku makara no kungwi zashiririye umwotso wawe ijambo, ukavuga ngo Imana yandemye mu shusho yayo impeza abana babiri b'abakobwa gusa, umugabo arapfa, ukavuga ngo aho ngaho nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza iriho. Icyo kintu cyonyine kiza gisheganya Imana mu ijuru igahindukira. Imana ntiyokwa habe nubwo mwogira amamodoka nkiriya yanje paritse hari bakongeraho 10
tahanyinezeza ngo nyivuge yoza ivuga ko ndakabwa hasi nta n'umunsi sinonayishitura rimwe ariko umunsi noza gusa habe nubwo taraha mwibarabara n'umugisha Yesu akesho kumenya gusa ukamenya ngo mana icyo ntahuye muri uyu mugoroba tahuye gusa ngo habe nubwo ibibazo muzamuryango Imana isubiza ibibazo ariko mwayisabye cyane ayo makuru ndayababwiye Imana izisubiza ikibazo iyo yishuye ukabwira ngo mana we ko wavuze ngo waturemye mu shusho yawe hari ijambo rimwe Satani yavuze muri Bibiliya gusa aha yakangisha umuntu murarizi yajya muri Matayo yabwiye Yesu urebe Yesu wari umaze iminsi 40 iraza nta kito kugaragaresha nibwo bwa mbere Satani yavuze nk'ukuri ariko ari ikinyoma nabwo ihayibesha ariko yamikoresha ijambo iravuga ngo Yesu ngo biranditswe ngo umwana w'umuntu gusa ntuzobeshwaho n'ijambo gusa ariko wohindurira ibuye iri rikabiki rikaba umutsima hepfo aramubwira ngo yamushize hejuru y'agasongero iramubwira ngo Bibiliya iravuga ngo izagutegera abamarayika ntabwo bazagira gute timugaza mwumva amajambo yose amwe Satani abahaye avuga ayo makuru ndi muyazi iryo Satani yariko aribwira Yesu kandi ari Yesu wajyanditse kurumva no gemera Yesu ga niwe wanditse ibyahumetswe byose byahumetswe niki yamara Satani ngo kaributsa Yesu amakuru ariko Satani ntagira isoni rukuri wo kwibutsa Yesu amakuru yanditse agasinya agashiraho umukono ngo kuramwibutsa ngo biranditse ngo yanavuga nibindi bitanditse ariko nabwo Yesu abara bifite guke ariko uva kubwire kuramya kose igihe uzotahura ugatahura mu mutima wawe ukawuzuzamo urukundo nababwiye ngo mu gitondo twagize ibihe byiza hano Imana ishimwe cyane umuntu akama gutora akakubwira ngo genda baje kukwica hari kandi wowe uraziba ibintu ibyaha byabo kurumva byogenda gute ubakagukura hano nguje kubabazwa muza mushira mu gaciro ariko Yesu ngo yama araza uko gusa ngo ibyanditswe gusa ngo bigire gute ngo bisohore dufite amatsiko ko n'ubwuzu yo kuzaba muri icyo gitaramo sabana na Yesu bwa mbere bitwayisanesheje isi bose barize kwizera kwabo wimbabona bashira urukumbuzi barize kwizera kwabo wimbabona bashira urukumbuzi we haleluya uva kubwire rero iki ni gitaramo twadukora uko turitoza gusa ariko mwijuru bizoba bimeze gute ukuga akanaga kino gatoya gusa tuzotangira mu gitondo buzoza bwire kandi ngo umuntu tuzobona bwa mbere kuramya nyako ariko tekereza Yesu ari kuri commande tekereza Yesu yagiye kuri keyboard ngo tuzaririmba indirimbo yande ya Mose ni yande y'umwana iyo ndirimbo ba Moses mbabaza n'abandi n'uyu mwana uvuye gusohora hari izi nizo bakuye mu bitabo hari indirimbo igipfundikiye ikiri kuri YouTube ariko nta ufite access yo kuyireba indirimbo yarasohotse kuri YouTube ariko iyo ngi taworo hayikilikaho ngo ayibone gusa ngiziririmbwa n'umuntu gusa wamenye neza agatahura akamenya gusa ko afite ikimenyetso cy'amaraso yiwe uwo ni uzuririmba iyo ndirimbo fite amatsiko n'ubwuzu bwo kuzaba muri icyo gitaramo cyawe muntu mu shusho yayo iyo mwe mu shusho y'Imana rurema imisozi ari mu muntu ishimwe cyane tugiye gukora ikimenyetso cy'urukundo gusa tumara turangiza amakuru tugiye kuramya Imana mu mutima gusa apana tuhaye turirimba kandi kangana gutya ariko tugiye guhamagara urukundo rw'Imana Yesu tugiye guhamagara urukundo rw'Imana turamye umutima wawe ushike ku Mana umutima wawe uyu mugoroba ndaguhobera umutima wanje n'uwawe bihuruke ku maso amen ayo makuru mwayumvishije tugiye guhamagara icubahiro kuramya Imana nyako ni igikorwa cy'urukundo mwumve mbabwire
udevelop urukundo muri wewe rujya wabuze rujya satani yakwiye ngo ntaza yishima uzeka kwishimike nurakara bigende gute uzopfa na tension timubizi hariya mwishima iteka nusokano uzugenda uvuga ngo ndumutsinze abantu bakureba bavuga ngo ntacagira uvuga ngo umutima waje uranyuzwe nukuri yatugezemo asigaye abana natwe birimbana umunezero uraririmba ko nabonyoye rwose egereye Imana birimbana umunezero. arishimwe cyane Imana yakugeze mu wewe nawe Imana ikagutahamwe muri uyu mugoroba uzushika abana bakavuga ngo wasase woshika gusa mu rugo uhaye urabagira n'abana bakavuga ngo mama yarwaye ariko Imana yakugezemo wewe uyu mugoroba nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira mvuga zirambora siti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabarire egikomanga sanganirwa nizo mbabazi zirambobera. wumve mbabwire ikintu tugiye gukora umutima wawe wuzura urukundo kugira ngo uyiramye neza Imana ishimwe cyane Hallelujah. Imana ishimwe cyane Hallelujah. wumve uwegereye umuntu nimukenera guhaguruka mwembe nimukenera kwicara ariko we ngutekereza ngo mana we muri uyu mwanya turimo tugiye guhamagara urukundo rw'Imana papa duhamagara urukundo rw'Imana ruze mu mitima yacu umuntu wegere mugenzi wawe ube nk'umuhobera uvuge ngo mbe ngikomanga sanganirwa n'urukundo rw'Imana nawe wicaye amaze turamye muri ayo magambo gusa wagiye gucyo begikomanga sanganirwa nizo mbabazi zirambobera begikomanga sanganirwa nizo mbabazi zirambobera nuko ngiyamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo avuga zirambobera ziti ngwino usange ndakubabariye. Imana ishimwe cyane ariko ndatangaye uko wabuze umunsi n'umwe wokwegera gusa ngo umuheze urwo rukundo ufite muri wewe ntabwo navuze bano bantu bari hano navuze ngo nawe wicaye ni igikorwa cyo kuramya Imana uhaguruka aho uri nushaka umukozi w'ikiganza twagiye egikomanga sanganirwa izo mbabazi zirambobera egikomanga sanganirwa izo mbabazi zirambobera. hagarara nkubwire tugeze kuri etape ya kabiri tituragera no kuri etape ya gatatu turacyari ko duhamagara Imana ngo imitima yacu wa mitima yacu yuzuyemo agahinda we gahinda sohoka mu mitima yacu subira uvuge gutyo duhobere rimwe niturangiza twumva Imana egikomanga sanganirwa izo mbabazi zirambobera karindwi icura ibihumbi byinshi ndakubabarire begikomanga sanganirwa
muzamure icyubahiro cy'Imana, muzamure icyubahiro cy'Imana. Muzi ko hari abantu bagira ibibazo, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Turatanga urukundo rw'Imana tunezerwe, Imana ishimwe cyane. Abantu babuze ababyeyi bakiri batoya, mwozamura ikiganza hejuru. Abantu badafite ababyeyi, abantu mwababonye bose aho bari, aba bantu bakuru mugende mubegere, amaze tubahobere, tubaheze urukundo rw'Imana mu mwanya muto. Uyu mugoroba banezerewe gusa, ntiyagira umuntu wazamuye uyu mugoroba umuheze urukundo rw'Imana, ube nk'umuhobera yumva icyo urukundo rw'Imana ruvuze. Mbega ikomanga papa, amanga sanganirwa nizo babasise siyambobera. Mbega ikomanga sanganirwa nizo babasise siyambobera. Mbega ikomanga Yesu we, muzamure icyubahiro cy'Imana ye. sawa. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ariko kuramya Imana ko mu mutima Yesu we, Kofi, Imana iguheze urukundo. Hallelujah. Imana iguheze urukundo. Imana iguheze. Yeah. Ninajua mawazo unayoniwa wazia ni mawazo ya amani wala sio mabaya. Uko sawa Mungu, ana usiku wewe uko sawa, umeniandalia watesiwa, umenipanga, umenipaka mafuta kichwani mwangu, umeniligasa. Uko sawa mchana usiku sawa. Safarini kuniacha majaribuni, umenishika, umeniandalia zabelea watesi, umenipaka mana yashewe ire wemana sofasuri, wemana sofasuri sitani fuwata namisi tanyamaza, Hallelujah. Bwana asifiwe. Ariko abantu muri hano muranezerewe namwe nguko nezerewe, ko murumva mwashitse neza. Tuza tureka dutaha ngo twibuke ngo dutekereza ngo madeni nibazo ufite, uzutahana urukundo rw'Imana. Imana ko turagira ngo turamye Imana, twumva ukuntu bizomera mu ijuru. Umeniandalia meza mbele
mbabwire iki kintu ureke duheze Imana icubahiro gusa kandi uburyo tugiye guheza mu Imana icubahiro aba bicaye hasi ahangaha twike ku isi tubanze Imana kaye vuga gucyo shamba Ufe. Uko sawa Mungu wangu mchana usiku. Uko sawa tu. Safarini ukuniacha motaribuni umenishika mkono. Uko sawa wangu mchana usiku, wewe uko sawa tu. twasagana barota ko tutashe sawa imitima yacu iradamarara twiragangishaza ndayiroba ndahiye ubwo bari shabati kibira tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tuje gutamba ibitambo byishimye urwibutso ko yadutahuye. zamanuri nanga nicare ndirimbe bamagare bose barema natima jenizu yanjye tuzakorera Uwiteka aduhaye amazi tunyotewe tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tuje gutamba ibitambo byishimye ko yadutahuye. Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane twavuze ngo ko turanya Imana yo mu mutima ntabwo tuhaye kandi reka nkubwire ntabwo tuhaye tureba ku bantu nta nubwo twabifotoza ariko ko turavuga gusa ngo tuzafata urugendo rurerure twasagana barota ko dutashe imitima yacu iradamarara twiragangishaza ndayiroba ubwo bari mw'ishamba zamanuri nanga nicare ndirimbe bamagare barema natima jenizu yanjye tuzakorera Uwiteka yaduhaye amazi tunyotewe. nababwiye mu gitondo twagize umunezero hano utarabaho niwo mbashaka ngo mbasangize nawe Imana ishimwe cyane ko ndashaka ngo ntihagire umuntu n'umwe habe n'umwana mutoya utahana agahinda mu mutima kubera iki tuzadutaha akaba aribwo abantu bashika bagatongana n'abagabo tuvuye kuramya Imana akaba aribwo abantu bashika bagatongana n'abagore akaba aribwo abana badataha mu mazu akaba aribwo ibibazo n'ibibazo kubera iki tuvuye ku musozi w'Imana tuvuye ku musozi wa Sinayi tekereza tuvuye ku musozi wa Sinayi bene data ico gihe nico twasagana barota ko dutashe imitima yacu iradamarara biragagishaza ndahiroba ndahiye ubwo bari mw'ishamba y'ikibira tugiye gusenga
turakomeje ariko tugiye gusenga. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, kuko n'amahoro mutima wanjye himbaza, mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. rirekuye utanga ubugingo bwawe. Imana ishimwe cyane. Reka dukure ubwatsi mu gasirimba tugahetse. Muranyemereye? Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Nta bwoba dufite habe nubwo nsiga nta ndakinga umuryango, ariko sivuze ko tugiye gukira. Ariko nje bizatekereza ngo se niki kintu cyo nirukansi muhira tarabanza ngo nshagaguri imitego ya satani iminota 30. Turabyina nidushaka tugera kuri iriya botiki iri hanze. Umutima wanje numvishije ko uzakiriye ko tugiye kuramya Imana. Ubu tugiye guhimbaza Imana. Gizo inkikezi Yeriko, Gizo Sirarutse, Gizo inkikezi Yeriko, Gizo Sirarutse, Gizo Sirarutse, umekamata baraka zetu. Shetani, ushinde shetani, shetani, ushinde shetani, we shetani, ushinde shetani, ushinde shetani, shetani, we sasa tunasema tumeshatambua vita tutapigana, tujue haki zetu. Enda usipende, lazima uachie. Tunatoka baraka zetu, baraka zetu, mali yetu, toa yetu, inji yetu, baraka yetu, inji yetu.
Haleluya. Mutazuruke gatoya. Tumekuvumilia kwa muda mrefu. Umetufanya adui sisi na baba yetu. Jinga tujue nana. Saa imefika lazima utoke kwetu. Saa inafika lazima utoke kwetu. Sasa tunajua Mungu ni baba yetu.